Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. Bugun Жаңыловqatdagi Жылқы bozor. Bugun 8-mart bo'lib qoldi. Buyursa. Bugun negadir жылқылар az tushib tur aka? Ha? Ata-ona. Şu qancha berib qo'ydi jana bavolyaptilar-da? 170 bin verdim. 170 bin. Yaşını bilmediniz. Buna qancha verdi? Bilmediniz mi buna? Oho, buna. Ekiti jolluy berse ekanda. Ya qancha ekan bo'lsa aka? Qancha deyapsiz? 300 ming. Yaşıcha? 6 yaş. 300 ming. Yaşı 6 yaş deydi. Bunun yaşı qanday ekan? 8 yaş mı? Maşallah. Bozorda. Qayerdan atı bu? Жаңыловqatdiki bu? Sizden mi aka? Yo'q. Ha, Bavultova. 400 ming kam bor deydi. Nima bu? Qanchasi keldingiz? Qanchasi sotdingiz? 76 ming. Bu yaşı qanday bunun? Pishdi. Bunu az yegan. Ya bunun yaşı qanday? Yazda 5 yaş bo'ladi aka. 5 yaş. 6 yaş oldu. Qancha verdiniz? 100 ming. 100 ming. 102 ming bir. Tamam. Ya Torat qancha deyapsizlar? 200 ming. Yaşı qanday bo'ldi? 5 yaş. Aytilish bahası 200 ming ekan to'g'rilar. Yaşı 5 yaş. Qayerdan ota ekan bu? No'g'atga. Telefonda ayta olasiz turganlarga. 73 ming. 36 05 36. Ulağı qanday yürü? Ulağı var. Yaxshi anlatadi. Chaqqan bo'lsa baylanishib ko'rasiz to'g'rilar. Oh, ko'gat. Assalomu alaykum. Ko'gat qancha ekan bo'lsa? Ko'gatning bahsi qancha ekan? 400 ming ekan to'g'rilar. Yaşıcha, yaşı. Aytqisi kelgayt, tapmaysiz to'g'rilar. Qancha ekan bu bahsi? 72 ming so'm deydi. Yaxshi. Tak. Qancha oldu aka shu? Sotla. Qancha deyapsiz? 80 ming so'm deyapsiz. Qaysi bo'ldi aka? Nima oldi? Qancha chiqdi? 79. 74 ming emas, 75 ming ile berek. 1000 so'm demi gördün mü? 74 aldı odan. Al şunu al, bir 500 so'm ne? 500 so'm ne? Qancha deysiz buni? 120. Bu parodasi qanday bo'lishi mumkin aka? O'zingizning paroda, qarabayar.
120 ming so'm ekan to'g'ri. Jashicha? Ekasi. Yaxshi. Qancha deysiz ekan buni? Tartmayla qo'ying, bo'ldi. Bayaqınday bo'lsa, egalni qaytarib olib kelasan. Qancha bo'ldi ekan shular? 99. Yashi qanday ekan buni? 4 yosh. Yaxshi aka. Yaxshi bo'libdi. Satılıb aytaq, 74 ming so'm bo'lyapti. 74 ming. Ya buna taylar kimden ekan? Taylar. Eler jo'q ekan nimalar. Qancha deysiz ekan buni? Yashi qanday? 1,5 yosh. 150 ming. Ya nomerni aytib qo'yasiz aka? 72 mi? 77 13 93. 77 13 95 ha? Qattiqroq ayting. 93. Ha, 93 oyoq ha? Bundan başla qara. Saman sağını qancha dedingiz aka? 120. Yashi qanday? 3 yoshar. Vurungizlar. Rossiya mamlakatining aralashma Çin ve vitamin Çin belgilgan. Chindagi bola turgan. To'g'ri qashqan qancha ekan aka? Jashichi jashi. 7. Aytilish bahası 150 ming so'm ekan. Yashi 7 yosh. So'raganlarga aytasiz bu telefon nomerda. Çok ha? So'raganlar. Evet. Qanchada odasiz akasiz? 100 da otamiz. 100. Jashichi? 4 yosh. Arqandaga aytadi. Yürütüp qo'ydingiz. Aytganda telefondan. Saqasi ham bor. Qılığı yo'q. Telefonni aytib qo'ying. 502 menen 44 87 79. Qayerda bo'ladi aka? Aqsoqda. Aqsoqda. No, to'g'onlar, dehqonchilik oti izlaganlar ushul akaga baylanishib ko'rasizlar. Yaxshi, savdongizni bersin. Siz qanchada odasiz aka? 120. Yashi qanday? 120 ming so'm. Ekasi ekan. Qorabayar aka. İşi var. Maşallah. Bo'ldi. Telefonni ayting aka. 79 ming. Ha, 4 ming. 01 31 01 nomerga jaqqan bo'lsa baylanishib ko'rasizlar, to'g'onlar. To'g'onlar. Yaxshi. Qaysi? Ne oldu?
Ошол да силерге карай. Көк аттын жашы 7 жашар. Buлагы жакшы, булагы бар. Булагы бар. Үйрүчү үйрү. Үйрү коюлган эмес. Коюлган эмес, койгон эмесмин да. Ушул көк ат туугандар. Улам 7 жашар. Кайсы? Мынабы көк ат, Бул да үйүрдө жүргөн экен туугандар. Өнекпеде жүрдү. Өнекпеде. Бунун жашы кандай он? Улам 7 жаш. Ол да 7 жаш. Улак иши бар дейт. Ушул номерге байланышка чыгарышат, Ушул номерге туугандар. Мына туугандар. Boyu деле 1.60'dan ödedi okşaydı tуугандар. Мына эки көк ат. Жақсы. Мына туугандар. Көрүп, чала бересиздер. Канча сурап атасыңар? 150. Жашычы? 6 жаш. Кайердин аты бул? Алайбы? Кыргыз жылкы. Карабайыр. Айт андан номериңди. 707 менен. 850 кат. 850 263. Айдап коесуң бир атыңда. Мына туугандар. Баллы. Мына туугандар, ушул тайдын ээлерин таптым азыр. Канча баш экен болду? 4 баш, Üçü Россия, онысы нарыгы. Кайсы үчөө Россия? Мына ул наркы үчөө, Мына үчөө, Онları parası местный. Ол местный, Карабайыр. Канчадан эми баалары бар? 250 kemi var. 250'den kemi бар. Жаштары кандай? Kulun. Жаштары? Buna iki kulun, buna onu spaltarış. Мына экөө кулун, мына палдараш экен туугандар. Сурагандарга телефон номерди айтыңар экен. 57 mini. 57 менен. 44 08 07. Каерде болот? Жаңгинокта. Жаңгинокта болот, Мына туугандар, жаккан болсо байланышып көрөсүздөр. Атайын сиздерге көрсөттүм мына туугандар. Алды аркасында бир тартып коеюн. Мына местный экен туугандар. Ол бармаганга кандай экен? Бул ат сиздерме экен? Канча деп атасыздар? 100 mini atası. 100 миң. Жашычы муну? Yaş 7 yaş. 7 жаш. Машалла. Кайердин аты экен бул? Ноқат кылы. Туугандар, иши бар экен бул? İşine cevap, ulağı var, taka ulağı. Така улагы ишине жооп. Раса культиватор ала турган жылкы экен да туугандар, улагы бар экен. Телефон айтыңар экен? 507 mini. 507 менен 12 12 83 номерге байланышып көрөсүз. Бою канча чыгат эми? 25 жыл калабы? Жакшы экен. Канча болуптур экен ушулар? Acayip. YouTube'da yapılıp koyun endi. Канчадан болду? Сатылбадыбы? Сатылбаптı ona. Kaça ödersin? Onu olduğun karşı. Ya taylar kançadan eкен? Taylarda dançak taylar. Köteng dançak. Köteng dançak. 7 aylık.
07 aylık. Ne olacak? Ol bir yaşar bu. Bir yaşa. Yüzde to'lg'an bu. Yüzde to'lg'an. Bir yaşardan hem o'tdi da. Qanchadan ham balari bor? Bunun bağları buna al 150'likte otam. Çoğu 150. Sonra 150. Ha. Buna al 100 mingga. Bu 100 ming kisnesi. Jetay. Rostovdan kelgan. Al. Nimadan kelgan? Chechniyadan kelgan. Chechniyadan kelgan bu. Bu Rostovdan. Ha. Ne to'g'ri. Telefonunuzu aytib qo'ying o'la. 26 men, 226 men. 070303. No'qatda bo'ladi aka. No'qatda bo'ladi. Çok qancha ekan aka bu? 100 ming kam bor. Jashicha. 10 oylik bu. Qorabayir. Qorabayir to'g'ri. Yaxshi. Telefon ayta olasizmi? 0550 ha. 84 34 37. Ha, yaxshi. Boyu qancha chiqadi? 1.45 1.50. Ha. Ne tonlar hazırlıktaylar. Aşağı sınırgan. Ya qancha ekan bo'lsa? Abror, menga. 120 ming. O, o'ttegasi o edi. Qulun ekan to'g'ri. 120 ming. Yaxshi. Abror, menga. Rossiya va? Ha. Rossiya deydi onlar. Qancha deysen buna aka? 280 kam. 280 ming. Oho, buna. Jashicha? Yaşım mayga bir yaş. Mayga bir yaş. Çok narsa ekan to'g'ri. Qo'lin ekanda. Yaxshi. Savdongiz bersin aka. Beyler qanchadan aka beyler? Asqaraga bir mers var. Qanchada o'tasiz aka beylerni? Ha, tartpayla qo'yaymi? Bo'ldi. Tartpayla qo'y deydi. Ya qancha deydi bu eshakda? Eshak 5000 so'm kemi bor ekan to'g'rilar. Erkak eshak. Yaxshi. Ya qanchadan toylar? Siz qanchada o'tasiz? 50 ming erkak a? Erkak. Sizniki qancha? Meniki 53 miydi? 53 ming. Nega 3 ming qimmatmi? Çok qimmat. Ko'plarga berilmaydi. Ha, yaxshi. Qanchadan toylar aka? O 2 yaşar 55 bin, narxlar 45 bin. Buna 55 ming, buna 45 ming ha? 45 bin, 35 bin. Ha. Erkak a bular jalani? Şevadi. Ha? No baytal, no erkek. Ha, yaxshi aka, savdongiz bersin. Şul. Ya bular erkek burg'achi aka. Erkak a, qanchadan bular bahsi? 45 bin kam var. Sizniki 45 ming. Sizniki qancha? 85 ming. Ha, Rossiya bular ha? Rossiya sizniki. Karabayırlar. Qorabayir. Sizniki Rossiya o'xshaydi ha? Aralash. Telefon ayting ham aka. Qoldirib qo'yaylik, sotib beradi, xudo xolasa. Nima to'g'ri? Aytavizmi? 505 mi? Aha. 07 27 95. Yaxshi. Va to'g'rilar, qo'ldan kelishuncha telefon nomerlarini oldim. Jaqqan bo'lsa, baylanishib olaverasizlar, bog'lashib. Ya quluntoylar qanchadan? Qaysi kanal? Do'stova. Qancha? Narxi 40, narxi 47. Qaysi 45 ming? Nolar bu? 47 onu. No 47 ming. Bo'cha? Bu 40 ming. Bu 40 ming. Bo'lcha? 35. 35. Jalan erkak taylar to'g'ri.
Pulunda. Bu Baytal baka. Qanchada odasiz? 85. 85. Maşallah. 85. Qancha oldu aka şu? 25. 25 mi? Aytılışı mı aldınız mı? Aytılışı. Aytılışı. 25 bin. Qancha so'radi aka shuni? 4 lira aldım. 24 mi? Qora bayroq o'xshaydi ha? Ha. Yaxshi aka. Bu qancha ekan? 50 ming kam bor ekan tamam. Ya aldınız mı siz? Yok. Так, nol. Qanchada otasan ari? 130 da 130 ming. Yaşıca? 1 yaş. Ha. Ya paradası qanday bo'lishi mumkin? Rossiyadan kelgan. Rossiyadan kelgan. Ha. Telefon aytdi onda. 0755 Aha. 10 10 39. Noto'lar. Sundukana brava. Qancha so'rashdi? Har qanday? Ya hoji aka qandaysiz? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Bu o'ta sunni narsa ekan, ha? Qanchada otasiz buni? 60 kam var. 60 kam bor. Yomon arzon aytdingiz, a? Maşallah, tamam. Qancha yaş? Qo'lim bu. Tamam. Telefonni aytib qo'yaman aka. Telefon Yo'qmi-da? telefon yok. Ha, mayli onda. Sodamiz bersin. Siz qanchada otasiz aka? 85. Ha, 85 jana aytdingiz, a? Bo'ldi.